tariki 10 mweri wa inya mwaka wa 2024 na gitio kinene njetekeria ngoro ngikunyita ugeni guku kwa Muthingi TV gikujoine gitu kia mohoro muthenya wa umuthi na kebiriria nyambe ngwendithirie thiguku njega ya Eid Mubarak ni ndoka niguo ngumenyithia uria bururi wa gitinda ukigariura ngurehera riboti kuma county itiganite bururi-ini wa Kenya nginyagia Jawai tokasha bururi tukorokiogo nginya riboti iria tukihaririirio cia mathako ni maingi maria andiki aito a mohoro magituhaririirie ririkana ate mohoro maya maito turamamemerekia imwe kwa imwe nendini citu ciothe cia ukinyaniria wathie kuria mwena wa Facebook ugutokora kwa @Muthingi TV waikuruka kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV na ni hingo ciothe jetikaga wa irimu wa Kimani. Haya tukiambiriria ni ati ataramu ngurani hamwe na arutwo ni macemanitie hamwe niguo kuririkana uria wari mwandiki wa mabuku ma ngerekano na mwandiki wa mohoro wigatu mutigaire Ken Walibora thukuru-ini wa University wa Kibabii. Ken Walibora oikaine na kuandika mabuku ma rũthiomi rwa Gĩthweri ta Siku Njema, Damu Nyeusi, Ndoto ya Almasi hamwe na Kidaga Kimemuothea, mabuku maria magicenjirie miturire ya arutwo aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Ken egũgĩtũra aririkanĩtwo nĩ ũndũ wa kĩo gĩake, ũgĩ wa kwandĩka mabuku oro hamwe na thabarĩ ya kũgacĩrithia rũthiomi rwa Gĩthweri gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩ riboti iria iragĩtũhingũrĩra gĩkũnjũro gitu kĩa mohoro mũthenya wa ũmũthĩ. Msomi aliyebobea Profesa Walibora, chuo kikuu cha Moi ndicho kilikuwa cha kwanza kumpatia kazi kama profesa mshiriki. Ni mtu ambaye amechapa kazi vizuri na amechapisha kwa wingi. Na kienzi Kiswahili kupitia kwa hayati Ken Walibora kwa sababu Kiswahili chake kimenifanya mimi mpaka sasa kwenye nimefika, mpaka nikaamua kuchagua taaluma ya wanahabari na mawasiliano ili niweze kukienzi Kiswahili na kukitukuza. Vile vile mimi pia tuseme tu ni mwanafunzi wa Ken Walibora kwa sababu Kiswahili pia kinazidi kuenziwa kila uchao na nimevisoma vitabu vyake, kazi zake na sio tu vitabu. Na vile vile labda tu ningependa kuwaenzi wananchi wote na hata kimataifa ya kwamba tuzidi kuikuza lugha ya Kiswahili. Na pia ningependa kutoa wito hususan kwa wale ambao wanahusika, washikadau wote, ya kwamba nchi ya Kenya pia imefikia wakati inahitaji baraza la Kiswahili kama nchi zingine. Hii safari ni ndefu, sio safari rahisi sana, na ilianza tangu siku nyingi, sio kwamba imeanza juzi tu. Kuna waandishi kama Ole Soyinka na kadhalika ambao wameongelea kuhusu muhimu wa Afrika kuwa na lugha moja kuu ya kuunganisha. Kwa hiyo Ken Walibora ni kama anaendeleza mawazo ambayo yalishaanzishwa na wengine, na lakini ameyapa uhai hasa kwa kukisifia Kiswahili, kukitukuza Kiswahili, kuonyesha kwamba Kiswahili kinaweza kituunganishe sisi watu wa Afrika Mashariki, lakini vile vile watu wa Afrika kwa jumla. Tatizo kubwa ambalo linatukumba sisi kama wasomi ni suala la uchapishaji. Kama tunavyojua, changamoto kubwa ni kwamba sasa hivi vitabu vingi vinaweza kupatikana kwa mtandao, kiasi kwamba hata wale ambao wanachapisha vitabu ambao tunavijua vile vya kiasili vya kutumia karatasi, wakati mwingine wanapata tatizo la kupata mirabaha kutokana na uchapishaji wao. Nake gavana wa Kuria County ya Siaya James Orengo ni athiĩte na mbere gũikia rĩtana kũrĩ arimũ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya harĩ kwĩyandĩkithia kũrĩ rũhonge rwa TSC. Orengo akĩaria arĩ hĩndĩ ya kũhingũra mũcemanio wa kĩama kĩa anene a macukuru ma mũthingi KEPSHA kĩrĩa gĩragĩtabanio kũrĩa mwena wa Siaya. Nĩ athing'ĩrĩirie bata wa kũrũmbũiya arimũ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na gũthiĩ na mbere na gũtĩa ihoto ciao. It was wrong, and I think it's still wrong, to have a teacher service commission in the constitution, but with no representation from the teachers. Teachers should be in the teacher service commission. And the reason why I'm saying so, the Judicial Service Commission, practicing lawyers elect representatives to the Judicial Service Commission. In the Parliamentary Service Commission, which is supposed to look after members of Parliament, members of Parliament sit in that commission. So I hope that in this journey, never give up.
never give up, never give up, never give up, and never give up. Until in the Teacher Service Commission, there is not a retired teacher, but a teacher in service sitting in the commission. Otherwise, hao watu wataendelea kusema hakuna pesa, hakuna pesa, hakuna pesa. When it comes to teachers, hakuna pesa. Lakini kama kuna mambo mengine kuna pesa. So tukishirikiana, I know the country can listen, so that wale ukitaka hata kusaidia mama mboga vizuri, start by helping a teacher. Because teachers actually look after children of mama mbogas who have slept hungry. I've gone to schools where teachers are giving kids who have not eaten for days something to eat or buy. You are one of the biggest, although you are teachers, but I consider you as under your various associations, including CAPTCHA, as probably a big political movement. If you talk, the nation has to listen. We end with a word of prayer. Nayo kamite ya mahoya goko bururi-ini ni yambikite mahoya kurumiria wongereku wa mitino ya barabara na mugomo wa madagitari uria uragithie na mbere na kuria muikariri giti wa kiama giki muthikabu John Kimani nikiti hoya kuri thirikari ya Kenya ria kugathika mitaratara mirumu barabara-ini ya gutigira ati matereba mothe ni makorwo makirumirira mawatho ma barabara na kuria thirikari ya Kenya kwanza ikorwo ikiaraniria na madagitari niguo kunina mugomo uria uragithie na mbere. Kuna mambo yanahitaji serikali kuingilia kati, lakini pia mambo yale pia kanisa inafaa kuyachukua na uzito na kuyaombea. Tunajua hata siku ya leo kuna ajali kubwa imefanyika pale Nakuru na watu zaidi ya 10 wameweza kufa. Na hili limekuwa ni jambo ambalo ajali mingi zimefuatana, ni jambo la uchungu. Tunatuma rambirambi zetu kwa jamii zote zimepoteza wapendwa wao. Tutachukua jambo hili kwa uzito na kuweza kuliombea. Lakini pia serikali inafaa iweze kuweka mikakati. Jambo la kwanza ni kuweka nidhamu kwa madereva katika barabara. Kwa sababu tunajua kwamba katika nchi hii watu wengi katika barabara zetu hawazingatii sheria za barabara. Kuna na changamoto. Tunajua pia barabara zetu ziko na changamoto, wakati mwingine mtu anahepa shimo, wakati mwingine barabara ni nyembamba, mtu anataka kuovertake na mambo kama yale, lakini mvumilivu hula mbivu. Lazima tuwe na uvumilivu tunapoendesha magari yetu katika barabara, na hasa tumeona pia aibu kubwa kwa sababu kama kuna mahali ufisadi huwa unafanyika kwa uwazi, pia ni mabarabara yetu. Kwa hivyo tunauliza pia wale askari wa trafiki walio katika mabarabara yetu wazingatie kufanya kazi ambayo italeta nidhamu katika barabara zetu, sio kuangalia tu kile ambacho kitaenda katika mifuko yao. Tunapokuwa tunapitia shida mbalimbali, ziwe ni katika gatuzi, ziwe ni katika nchi ya Kenya, na hata migomo kama hii tuko nayo ya madaktari, tunasahau ya kwamba shida zingine hazihitaji kunyimwa maombi. So tunataka kusema kwamba ingawaje kuna njia nyingi sana za kuweza kutatua shida, inaanza na maombi. Na siku ya leo hapo ndipo tulipo, na tunashukuru sana kwa maana tumepata nafasi ya kuweza kukaribisha ndugu yetu hapa pamoja na kundi lake kubwa, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapoangalia scope yetu ya nchi ya Kenya, tunapoangalia success zetu, shida zetu, tunazangalia katika macho ya maombi. Alex. Nao andu aria marũĩrĩire wĩyathi wa bũrũri mwaka-inĩ wa 1933 kuma kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ matarĩirie mĩnyamarĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera, kuona atĩ thirikari nĩ yamatiganĩirie na ndĩthikagĩrĩria mateta mao. Makĩaria hĩndĩ ya igongona-inĩ rĩa mathiko ma ũmwe wao, Jeremiah Mũkururo ũrĩa ũrĩkĩtie gũkua igĩrĩ, Brigadier James Kago wa ũkũrũ wa mĩaka 88 ũrĩa warũĩrĩire wĩyathi wa gĩkundi kĩa Mau Mau nĩ augĩte atĩ ndarĩ agunĩka na mũtaratara wa thirikari ona thutha wa gũkorwo merutĩire kũrũĩrĩra bũrũri na gũthiĩ na mbere kũruta bũrũri-inĩ kuma ũkombo-inĩ.
Nastahili kututabua kama shujaa, lakini inaonekana kama walizahauna kazi ile tuliyofanya, kwa sababu walituahidi, tulikuwa tukipigania uhuru na mashamba. Uhuru tulipata kutoka kwa Waingereza, mashamba tukayapata, lakini hayakutufaidi. Imekuwa na wale watu ambao, imekuwa na home guards, call it, wale watu ambao hawakupigania nchi hii. Wazazi wetu wakaumia, watoto wakaumia, kina mama wakaumia, na hatujafaidika na chochote kutoka kwa serikali. Watuangalie hadi kutuve. Kile ningesema kuhusu serikali yetu, huyu mzee hakuna kitu ambacho amesaidika na hii serikali tangu mwanzo. Hii serikali, nimesema serikali zote zenye zimekuja, lakini kama mpiganiaji wa uhuru hakuna kitu amepata. Na ningesema kitu kimoja, serikali zetu zimekuwa zikifanya, zinaleta juu wale ambao waliaga wakiwa kwa msitu, wale ambao walimalizia vita na wakaendelea kazi mbele na kazi ya kusaidia wananchi, hawasaidiki chochote. Niseme baba yangu, hata pesa yenye inapeagwa wazee hakupata hata ndururu. At that age, after fighting for the freedom of the country, after doing a lot of work for the country, I would appeal to the government, because my father was not recognized as a hero while others were being rewarded. I would just appeal to the government to recognize the remaining heroes, especially those ones who fought for our freedom. Now aikari agicagiri ya Kagugu adine ya Thiba Mwea gukune county ya Kirinyaga nimathamitio kuma tauni-ini ya Ngurubani thutha wa rũĩ rwa Thiba kuna kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere kura. Rĩu nĩmaikĩtie erĩkana kũrĩ thirikari nene ihanyũkie waki wa ndaraca ya Gakunga ĩrĩa ĩrakĩanjĩrĩirio nĩ thirikari ya Uhuru. Haha makiuga atĩ mũtino wa mbere makoretwo magĩthĩnĩka kwa ihinda iraya. Aikari a gĩcagi gĩa Gakungu wadi-inĩ ya Thiba Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩmeheretio kuma tauni ya Ngurubani thutha wa rũĩ rwa Thiba kuna kũrũmĩrĩra mbura nene ũtukũ ũcio. Aikari nĩmaugĩte matigĩtwo matarĩ na wĩki tiga kũhũthĩra njĩra ya cukuru ya anake ya Mwea magĩthiĩ thoko-inĩ ya Ngurubani, harĩa marekora makĩhũthĩra makĩria ma ithaa rĩmwe gũkinya Gakungu kuma Ngurubani handũ mathiaga na ndagĩka 5. Mũndũ akĩenda kũthiĩ Ngurubani arafoseka kuthiũrũrũka njĩra ĩrĩa ĩngĩ ũkaumĩra Mwea Boys ũkathiĩ ũgoka nginya tauni harĩa mũndũ arakorwo akĩbũthĩra makĩria ciringi 150 aigakinya tauni na ngoro na mĩrigo bagakorwo bena thĩna mũnene mũno. Aikari a Gakungu arĩa nĩ amwe a aikari a wadi ya Thiba nĩmorĩtie thirikari nene ĩhanyũkie waki wa ndaraca ya Gakungu ĩrĩa ĩranjĩrĩirio nĩ thirikari ya Uhuru. Nĩmaugĩte ũyũ ti mũtino wa mbere makoretwo magĩthĩnĩka o hĩndĩ kwaura. Batũrũgamĩte rũĩ rũrũ main Thiba nĩ eno no ndagĩka ĩno kũringana na mũrurumo ũrĩa Thiba yũkĩte naguo ndagĩka ĩno ĩtuĩrĩire yaba itũra rĩrĩa rĩtagwo rĩa Gakungu rĩ on a high risk ya gũkorwo rĩkĩthiũrũkĩrio nĩ maĩ maya tondũ maĩ maya mokĩte na mũrurumo mũnene mũno. Mũtwarithia wa gĩkundi kĩa Red Cross kaunti-inĩ ya Kirinyaga Martin Kagunda nĩorĩtie aikari arĩa maraikara hakuhĩ na njĩra cia rũĩ na hakuhĩ na rũĩ rwa Thiba mathamĩre kũrĩa gũtarĩ na mũiyũro wa maĩ. Nĩaugĩte nĩ maretha njĩra cia gũteithia makĩria ma andũ 100 arĩa mahutĩtio nĩ mũiyũro wa maĩ kũu Jambuvael, Maendeleo na Soweto. Ngiribotera Muthingi TV, Getwa Wangeci wa Wachira. Na riboti ĩyo nĩyo ĩragĩtweka mwekega gwĩkirie ndugathi haraya tũracokereria na mangĩ maingĩ.
Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court ni ũndũ wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu angietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo ikwari. Watho ni witikiritie ciana ici utigirwo. Nyitanana nani Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigire cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. In fact, ndakomire hau mieri kenda. 9 months. 9 months. Gati karia kaigagwo kusoni haha na haha. Twagetaga knockdown. Ngikoma hau mieri kenda nginya ngihota gwikomborera nyumba. Mwaki ni ngorete ruo thabari cia kinya 3. Ukaiga ugathondeka ugakinya hau ndirona uguo kuhana mwaki wo na idiziothe na reke ngwire saitani ni muru. Mwaki ukarira kwasa kuihuri kwasa gutiruna kundi gutakoragwo na wira indi gakoragwo ikinyanite ati woka ni kindu gigwitwo sponge. Sponge is most sithondekagwo na waste ya maguta. Ndarauga maguta ni moka iguru indi ici nacio no nginya cihambe. Haya nitwagicokereria na riu commissioner wa borithi kuma county ya Kisii Joseph Kibet nikitirite na kuri aikari gukorwo makiaga kuoya watho moko-ini wao wa kuraga mundu ona ekite giko kiruru kana kiuru undu uyu hanikite thutha wa murutani kuma cukuru-ini wa Migori gutharikirwo na thutha ucio kuragwo. Kuringana na Charles Masire niugite mwiri ucio ni wakorirwo utetwo duka-ini imwe mwena wa Nyanchwa tauni-ini ya Kisii. Oho nimuritie maafitha au thuthuria mekihenya uria mangihota niguo gutigirira ni mamenya kiria giagithire na mbere hari gucungiriria gikuo kia murutani uyu. Kama kuna tofauti kati ya wananchi wasichukue sheria mikononi, waamue kuua wengine, wapige ripoti kwa polisi, kwa sababu hiyo ni njia halali ya kutatua tofauti kati ya wananchi. Magoti yake na nawekewa mshipi kwa shingo, anakuwa hangiti kwa kachiti ingine kalikuwa hapo, na hiyo kachiti kalikuwa ni kama mzee hivi. Ingia town alafu akaingia, ilikuwa kama saa 6 ya usiku. Nikakaa huko tukiwa nao, tulikuwa pia na marafiki zetu wengine. You cannot rule out murder, you cannot rule out a suicide, because there was like something like manual strangulation. Vyombo vya uchunguzi na makachero waweze kufanya kazi ya kuchunguza, tuweze kujua huyu kijana ilikuwa kuwaje mpaka akaja kupatikana akiwa kimekufa pale. Nayo thirikari ya kaunti ya Bungoma ni yambiririe mitaratara iria iratanya
kwambatĩria ũhoti wa gũthoma na kwagĩrithia ũiguano gatagatĩ ka arimũ na arutwo a ECDA. Kũringana na mũnene wa gĩthomo wa kũrĩa mwena wa Bungoma David wa Mamili nĩarĩrĩirie ũrĩa mangĩhota kũgacĩrithia ũiguano wa gĩkundi gĩa Save the Children hamwe na anyiti itemi aingĩ matiganĩire harĩ sekta ya gĩthomo. One of the strategies that this project intends to achieve in Bungoma County is policy and law reforms, and we have prioritized formulation of requisite policies and legal frameworks in Bungoma County to support pre-primary education. So for the last 3 days we have been here discussing with the County Department of Education and Vocational Training, led by the CEC who is here and his entire team, the Department of Health and Sanitation, which is represented here in the County Assembly, on how we can come up with policies and put in place a legal framework that's going to support holistic skills development amongst our pre-primary learners. That we are here coming together, working on policies, working on acts, regulations to ensure that all that we do is anchored in law as provided for. We have been sharing for the last 3 days together with the technocrats from various areas, including the national government, the county assembly, and other stakeholders to ensure that policies are in place. I would like to thank the CEC and his team for having sat here the whole day, the 3 days, coming up with the policies. I think I would like also to thank the governor. I think the governor is in serious support of this, and we are working together and looking forward to see what we can see. Tukiingira kuria iharo-inĩ nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ kuma kaunti ya Kilifi nĩmorĩtie anyiti itemi kuma kambuni-inĩ gũkorwo ikinyitana na timu cia mathako ta njĩra ĩmwe ya ũkũria wa taranda, gũcaria mĩeke ya mawĩra na kweheria waganu matũra-inĩ. Matongoretio nĩ Soja Kaigua augĩte mbeũ njĩthĩ aingĩ nĩmaingĩrĩire mũtondo-inĩ wa ũhũthĩri wa ndawa na angĩ makaingĩrĩra wĩkinaĩ nĩ ũndũ wa kwaga njĩra ingĩ ya kũmatha ũboco wa oro mũthenya, kũrĩa maugĩte mathako magũkorwo arĩ ta njĩra ĩmwe ya kwĩyeherania na maũndũ maya mothe. Vijana sasa tunajua michezo ni ajira, lakini michezo inahitaji kusapotiwa sana. Hivyo basi wajitokeze, kwa sababu tunajua wana uwezo. Kampuni karibu 20 ziko, tuna kampuni za chumvi, kampuni za maji, kampuni mbalimbali ziko. Hivyo wajitokeze, waje tu support. Tumeona sasa hivi 7 ndio ina take over sana hapa Malindi. 7 ina take over, lakini pia vile vile kwa wale ambao wameweza kutusupport pia vile vile tunasema asante sana. James Tuma ametoka Nairobi, amekuja na tournament kama hii project, ni kongole kwake. Extreme Sport pia tunashukuru kwa support yao. Bado tunahitaji Premier League ya 7. Tulikuwa around 160 players ambao walikuwa na participate in this event. Sisi huwa tunafanya hizi event kwa sababu tunataka kukaribisha washikadau, ma sponsors ambao wanaweza kuja tushirikiane pamoja. Uwanja uko hapa, sisi tuko hapa, tushirikiane pamoja. Vijana wako na talanta nyingi lakini hawana possibility, yani hawapati kuonekana, hawapati mtu ambaye anaweza mshika mkono kumpeleka kwenye hata Premier League ya Kenya. So naomba washikadau kama mko hapo nje, sisi tuko available, tuko hapa, tushirikiane, tuangalie hao vijana tuwatoe mitaani badala ya kuzurura wao wanafanya ile hiyo hobby yao ambayo ni soka iwe kazi yao ya kujilipa. Basically, it's a personal initiative, or I can say it's a Inspire Soccer Academy initiative. Of course, a couple of counties, we have some which at times cooperate,
But again, you know, the beauty is that we have teams in those counties, so we directly communicate to the teams, to the academies, and make sure that when they assemble, we have to pass around our message and do the program. So the cool thing is that we have the teams, and without the support maybe of the counties, we are also in a position to make sure that we run our programs. But my urge is that I believe with the devolution in our country, every county, it has to have those youth structures. They should have maybe youth leagues to make sure that these kids are competing each and every weekend. Nacio mbĩtĩka cia Champions League kĩrĩkanĩro ya quarter finals nĩ irahurirwo Shafi wa ira na kũrĩa kĩrabu kĩa Arsenal maraumire draw ya bao 2-2 na kĩrabu kĩa Bayern. Manchester City maraumire draw ya bao 3-3 na kĩrabu kĩa Real Madrid. Mbĩtĩka cia gũcokeranio igathakwo tarĩki 17. Aya nĩ mbĩtĩka iria irakorirwo ikĩrorerwo na makĩria mũno na njĩra nene. Hau nĩho tũgũkorwo tũgĩtirihĩra gĩkũnjĩro gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngũcokeria ngatho nĩ we gwĩtĩkĩra gũtwara na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie gĩkũnjĩro gĩkĩ nginyagia rĩu. Njokerie arĩa tũkĩrĩ nao gũkũ studio arĩa magĩtigĩra atĩ mohoro maya maitũ nĩ magĩkorwo magĩgũkinyĩra na njĩra ĩrĩa ĩbacĩrĩrĩkĩte. Mambĩrĩrio nĩ producer wakwa mũndũ ũgwĩtwo Wambui wa Njaũ, Tile nĩwe uma director wakwa, mũndũ ũgwĩtwo Aizo nĩwe uma kũrĩa mwena wa graphics, Magi nĩwe uma camera person wakwa, Nyegũthiĩ nĩwe ũkiuma kũrĩa mwena wa digital, agĩtigĩra atĩ mohoro maya nĩ wagĩkorwo ũkĩmamũkĩra nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria. Niĩ hingo ciothe njĩtĩkaga Wairimũ wa Kĩmani ngakwendithĩria mĩaraho mĩega na makĩria arĩa maragĩthiĩ kũrĩa biriani.